Programima zapošljavanja i samozapošljavanja finansiranih od vlade Srpske i Zavoda za zapošljavanje do posla se može doći i u oblasti poljoprivrede. Jedan od programa koji je pružio takvu mogućnost mladima iskoristio je inženjer voćarstva i vinogradarstva Stefan Simić iz Bjeljine. Mladi inženjer poljoprivrede Stefan Simić iz Bjeljine otvorio je preduzeće za preradu i konzervisanje voća i povrća, a njegov finalni proizvod prve godine je suva šljiva. Uspio je to zahvaljujući novčanoj podršci Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, programom podsticaja razvoja preduzetništva kod mladih dobi do 35 godina. U sušaru i liniju za preradu suve šljive uloženo je 50.000 maraka, a 70% sredstava dobio je kroz projekat, dok je 30% obezbijedio sam. Odlučio sam se za proizvodnju suve šljive jer sam istraživao tržište i vidio sam da suva šljiva ima konstantnu dobru cijenu i ima dobar plasman na tržištu. Nije problem je prodati. Pokušao sam da uvežem svu proizvodnju, preradu svježe šljive. Imam svoj voćnjak od 3 hektara, znači proizvodim svježu šljivu, od te svježe šljive proizvodim suvu šljivu. Nakon berbe svježa šljiva ide na pranje. Posle pranja šljiva se reda u ljese i posle redanja ubacujemo u sušaru. I 24 sata, da, i proces sušenja traje 24 sata. Ova sušara radi temperature 80 stepeni Celzijusa, ima izmenjivač toplote, voda, vazduh, kapaciteta je 1000 kg sušara, u nju stane 1000 kg svježe šljive, dobijemo oko 250 kg suve šljive. Treba od 18 do 22% vlage da sadrži ta osušena suva šljiva. Nakon sušenja šljiva odleži 40 dana. Posle odležavanja ide proces rehidratacije i izbijanja košpe iz šljive i naravno pakovanje i distribucija na tržište. Koliko takva šljiva može da opstane? Koliko je njen rok trajanja? Rok trajanja te suve šljive je godinu dana. Šljiva zadovoljava najviše standarde kvaliteta, spada u zdrav proizvod. I koliko su vaši kapaciteti, koliko je plan proizvodnje bio, na primjer, za ovu godinu? Plan proizvodnje za ovu godinu je bio 5 tona, nisam ostvario 5 tona, proizveo sam nešto manje od 4 tone, preradio sam oko 15 tona svježe šljive. Pa uslov u projektu Startup je bio da preduzetnik bude mlađi od 35 godina, da bude stalno zaposlen u naredne 3 godine. Ja u firmi trenutno imam dva stalno zaposlena radnika, u toku sezone sušenja imam povećan broj radnika. Da, imam sezonsko zapošljavanje radnika. U prethodne 2 godine samo za Bjeljinu programom Startup Srpska obezbijeđeno je 388.000 maraka. Zahvaljujući ovim sredstvima 12 lica pokrenulo je vlastitu proizvodnju. U Startupu su bili različiti iznosi. Startup ove godine nije realizovan zbog svih ovih događanja, a prošle i pretprošle godine u Startupu su iznosi bili od 20 do 50.000 zavisno od djelatnosti. Uslovi su bili naravno da svaki učesnik ima svoja ulaganja u iznosu od 30%, što u novcu, što u opremi, i da 3 godine neprekidno zadržava dobijenu opremu, nabavljenu opremu, ne prekida sa radom. Što se tiče programa Zavoda za zapošljavanje, uslovi su neprekidan rad, odnosno može biti sa prekidom, ali se produžava praćenje tog 12 mjeseci. Rezultati su, kažem, veoma dobri. 2 od 3 lica nastavljaju poslije ugovornog perioda da rade, mnogi od njih čak i primaju radnike u novo zapošljavanje, tako da se razvija preduzetništvo. Zavod za zapošljavanje sve svoje programe, odnosno ugovore, tromjesečno prati.
s tim što imamo kod startupa povremene posjete tim licima, imamo fotografisanje nabavljene opreme, provjera da je oprema koja je nabavljena i dalje u vlasništvu korisnika sredstava i da on ispunjava ugovorne obaveze. Zahvaljujući ovom programu, Stefan Simić pokrenuo je proizvodnju te uspio da u roku od 2 mjeseca svu proizvodnju od 4 tone suve šljive plasira na tržište. To je pokazatelj da je pronašao isplativu djelatnost, a njegovi planovi su proširenje proizvodnje kao i osvajanje ino tržišta.